Ya, ini sekarang mau kemana ini? Saya mau meninggalkan kampung ini, Pak. Ya, pulang kemana rencananya ini? Rencana pulang ke kampung halaman, Pak. Jadi, gimana kira-kira pengalaman selama seminggu di kampung ini? Pengalaman di sini sangat damai. Damai ya? Seperti di negara Jamaika. Gimana rupanya negara Jamaika itu? Jamaika itu kota kelahiran dari Bob Marley, no? Oh, Sila Sordolo. Raja. Oke. Kita siapa? Bawa aja. Enak. Ini. Ito. Ay, permite din po. Naburuin mo ba dito? Ito ipo, limit ka mo. Okay, toto, ipo dito. Ora! Ipo ko sa ilobin, lang sa bilobin. Doon mabimuga. Walang, ano, ilobi ho. Ilobi. Araw ha. Ay, Pep. Lunoko bang? Lunoko. May. Ito dyan. Ilangan sama ako. Ito. Kulang
Sorry. Anak-anak sini. Dali. Oh, ilo yo. Ilo ijo mi saya. Halo, itu kita ya. Oke. Nandong Dadah. Ya, bro. Dadah. Uy, foto-foto tayo dong para po. Abay, martier. Main, bun. Dua dinari. Markaya. Non. Di atas dulu ganuk. Oke, sada dua bun. Ay laman ang ida. Boy Maya. Okay, bye. Malupat dah. Tolong malupat dah. Sada dua tol malupat. Mantap. Ya, pertanyaan kita. Orang. Dadah.